opet ovo mora imati kruti pad. A koliko vam je grama onaj keper? Mislim da je 245. Evo nam ove boje. Ja mislim da je to ta boja. Za mene se sviđa što je onako drugčije. Da, Drugčija tekstura. znači na ovom da je ova sve plavo, znači hlače i ovo, a onda samo Rukavi bijeli. rukavi ovo. da. Da. Ja sam Đurđica Kocijančića, profesorica sam na Tekstilno-tehničkom fakultetu i s curama izrađujem kostime. Ja sam Martina Krup, inače sam evo studentica na završnoj godini tekstilno-tehnološkog i inače bavim se kostimografijom, sad trenutno u trgovini biramo materijale za koncerte. Zato što mi se svidjela tema i sviđa mi se način na koji bi u biti trebali kostimi izgledat, na koji način će se u biti izrealizirati i što se miješaju tako ti materijali koji će omogućiti nešto neklasični kostim. A ja sam Luiza Serbu, studiram na Tekstilno-tehnološkom fakultetu u Zagrebu i sada sam ovdje kako bi pronašla materijale za projekt. Haljina od puno dijelova i vidimo da je jako komplicirano i namučit ćemo se dosta. Koliko vam traje da napravite ovoliki niz skica? Ovi su inspiracije. Da, mislim da je I to temi. ono, da je to najvažnije. Naravno, uvijek se može još dići o neki minimum koliko meni treba. It's not so bad. I mean, I can sit down and see. It's not actually moving so much. Jel uopće mi moramo imati njemu tu plastru? Zašto mu ne stavimo bijelo? U biti ovako, samo to zakačemo. To se ruke, to se da se vidi biceps. Nekakve majčice zatvorene na to. A misliš Burence? Da, Burence. Čekaj, nema ispusti glavu gore. A meni se ovo sviđa.